Nalazimo se u domu porodice Subin u Borči. Oni svake godine tradicionalno proslavljaju Uskrs, a kako teku pripreme reći će nam gospođa Marija Subin, glavna domaćica. Danas je Veliki petak, danas se farbaju jaja, vrše se pripreme za Uskrs. To počinje recimo i od četvrtka, počinjem da ih vezujem sa cvetovima, sa liščicama, da ih ukrašavam. Gospođa Marija svake godine jaja kuva u lukovini jer je, kako kaže, to najzdravije i najlepše se ofarbaju. 2 dana pre Velikog petka ona luk potopi u hladnu vodu koju u petak prokuva i u nju stavi domaća jaja. Ove godine za porodicu Subin Vaskrs će biti najradosniji do sada, jer su pre 5 meseci postali bogatiji za još jednog člana, devojčicu Cvetu. Znači, prvi dan Uskrsa, ujutru ja i mama ćemo sad zvanično da sakrijemo jaja po dvorištu i poklone u travicu i onda ćemo Cvetu da izvedemo da ona traži poklone koje smo joj ostavili i to se kaže kao detetu da je to zec doneo poklone. Da. Drugi dan Uskrsa ide se kod kumova na ručak. Isto ove godine biće zvanično sa Cvetom. 3 dana Vaskrsa porodica Subin se pridržava starih običaja. Odlaze u crkvu, druže se sa rođacima, prijateljima i komšijama. Uskrs najradosnije dočekujemo meštani iz Borče, starosedeoci, a i ljudi koji su se ovde doselili, pošto je ovo najveće prigradsko naselje, jako poštuju odlazak u crkvu prepodne. Sutra dan se nosi litija, oni kažu ovde litija, onda se ide, imaju određena mesta u Borči, jedna ulica gde ima jedan krst, i tu su seljaci ranije, dok nije bilo naseljeno, dolazili, nosi se žito, voda, onda tu izađu komšije pa pripreme čast i onda iz crkve, kad se završi služba, ide se kod tog krsta. Za nedelju pripremaju i bogatu trpezu, kada se posle Velikog posta jede mrsna i jača hrana. Za ručak domaću supu sa rezancima, to sama mesim. I sos, mi kažemo, u Banatu se kaže rimflajš. Rimflajš, kuvano meso, sos, krompir i peče se ili prase ili jagnje neko, ili obično ako ne prase jagnje, onda se peče meso u rerni ili dinsta i torta. Porodica Subin bila je pravi domaćin ekipi Moje televizije. Probali smo domaće pite sa višnjama i jabukama, kao i slatko od jagoda, višanja i smokava, a gospođa Marija spakovala nam je i sveže ofarbana jaja da ponesemo.